деген аят бар. Шек күмөнсүз Алла өзү жана бардык периштелери пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айтат экен да. Алла салават айтат экен. Сиз элестетиң, ааламды жараткан Алла Таала биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават айтып атат. Инналлаху ва малаикатаху юсаллуна, салават айтышат. Юсаллуна алан наби, кимге? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга. Анан Алла буйрук берип атат: Я юхалладина аману, эй иман келтиргендер, силер да Мухаммад алейхиссаламга салават айткыла, жана салам айткыла дейт. Периштелердин бардыгы пайгамбарыбызга салават айтат. Арышты көтөргөн периштелер, өлүм периштеси Малакул Мол, Джабраил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Исрафил алейхиссалам, кабырдагы сурай турган периштелер, асман жердеги периштелер, периштелердин баары инналлаху ва малаикатаху, Алланын бардык периштелери. Кимге салават айтат экен? Пайгамбарыбыз. Анда биз айтпай койсок, бизден өткөн бактысыз бирөө болобу? Тугандар, андай болбойт. Алла Таала буйрук берип атат. Бизгечи эмне кылып атат? Буйрук берип атат. Салават айткыла депчи. Эй иман келтирген деп, имандууларга Алла кайрылып атат. Силер салават айткыла деп. Алымдар мындай дешет да, тугандар. Bir amal ушундай амал экен, качанга чейин Алла бар, качанга чейин ошол амал бар. Намаздын бардыгы токтойт, билип коюң. Орозо токтойт. Адамдар өлгөндөн кийин болду, токтойт да. Бир да намаз окуган калбайт, болду. Орозо бул да токтойт. Куран окугандар да токтойт. Ажылыкты кылгандар, умра кылгандар баары токтойт. Зекет бергендер баары токтойт. Bir amal tokтобойт, ошо салават токтобойт экен да. Бул түбөлүктүү амал экен. Алла түбөлүктүү, салават пайгамбарыбызга да түбөлүктүү экен да. Себеп Алла субханаху ва таала түбөлүктүү. Абадил абад. Пайгамбарыбызга салават айтат Алла Таала, түбөлүк айтат экен да. Караңгы. Биз айтсак, айтып өлгөнгө чейин айтабыз, өлдүк, бүттү, кетти. Баарыбыз ошо өлгөнгө чейин айта алабыз. Алла Таала өлбөйт. Алла түбөлүктүү айтылат пайгамбарыбызга. Караңыз. Салаваттын бир маанисин да мындай түшүнүңүз. Аллахумма солли ала Мухаммад дегени, я Алла, сен улуу сыпаттарың менен кайрылып атабыз. Мухаммад алейхиссаламды улуу кылгын деген сөз. Аддим Мухаммад. Мухаммад алейхиссаламды сен таазим бергин. Салават деп өзгөчө мейримиңе бөлөгүн, өзгөчө райымыңа бөлөгүн, даражасын бийик кылгын деген салаваттын бир алымдарыбыз мындай деп айтат: биз пайгамбарыбыздын акысын бергенгечи алсызбыз. Бүткүл инсаният биригип пайгамбарыбыздын кылган жакшылыгынын акысын бере албайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келип туруп бүткүл инсаниятка кылган жакшылыгы, бүткүл инсаниятка алып келген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мээримдүүлүгү, райымдуулугу, макулбу? Ушунун бардык инсаният кыямат күнгө чейин биригип туруп, пайгамбарыбыздын акысын беребиз десек, бере албайт экенбиз да. Бере албайт экенбиз. Ошон үчүн биз Аллага кайрылабыз. Не деп? Я Алла, биз акысын бере албайбыз. Берүүдөн алсызбыз. Сага кайрылабыз. Сен берип кой дейт. Ушу салават. Ушунун аты эмне экен? Biz Allah'a kayrılağız. Ya Allah, sen bizdin tarafımızdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e akısın bergin. Mınake salavat doğanlar. Şunun için bugün mınake hazır hadis İbni Abi Leyla radıyallahu anh, rahimahullah, radıyallahu anh aytat. Laqiyani Ka'b ibn Ucra. Ka'b ibn Ucra degen sahaba var. Bu aytat, mağa joluqtu, faqal aytdı deydi. Ala uhdi leke hadiyeten, min sana bir belek vereyim mi? Min sana belek vereyim mi dedi. Beleği qandayken. Haraca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakulna. Bir jolu Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bizin aldığımıza geldi. Biz bolsa ayttık mınday dep. Qadar arafnaka kayfa nusallimu aleyk fa kayfa nusalli aleyk. O Allah'ın elçisi. Biz sizge salam aytkandı үйröndük. Hadiste gelet salam aytkan qanday? Assalamu aleyke ayyuhan nabi ve rahmetullahi ve barakatuh. Mına Peygamberimize salam uşunday. Assalamu aleyke ayyuhan nabi ve rahmetullahi ve barakatuh.
ертеге пайғамбарымызға зияратқа барғаныңызда Мадинайы Мунавварада, Раузайы Атхарда, пайғамбарымыздың жатқан жерінде, ошол жерде өтіп баратқанда ассаламу алейка я Расулалла дейсіз да, салам айтасыз. Ассаламу алейка я Расулалла деп салам айтасыз да. Бұны пайғамбарымыз ұғат, сізге саламыңызға жооп қайтарат. Ақылы? Жоғысы ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракату десеңіз да болады. Мұна бір ташахудта оқиыңыз ғой. Мұна ташахудта оқығаныңыз ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. Biz bunu bildik deyip otağız da. Emi ve kayfa nusalli aleyk. Sahabalar sorav atat. O Allah'ın elçisi sizge salavatты қантип айтабыз biz. Dediler Peygamberimiz aytты. Kulu mınday dep aytkıla dedi. Özü үйrөттү salavat aytkandı. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Yoksa rivayatta mınday dep atat. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama salleyte ala İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumma barik ala Muhammad ve ala ali İbrahim kama barakta ala İbrahim inneke hamidun mecid. Salavattардың түрлері келет. Bizde taşahhutta qaysele Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Mına bizden salavatımız. Uşunu aytıp жүрүш керек de. Uşu sözde aytkanın manisi jana fazileti ordu buğa berilе turgan sowabын oğunuz. Birinci manisi mında ya Allah bi asmaikal husna ve sifatikal ulya addi Muhammadan. Ya Allah senin ulu sıfatların menen, ulu keremettü qoz atların menen sana gayrılabız. Sen Muhammed aleyhisselamды tazim kılgın. Mınday diye aytkanda ulu kılgın degen. Azamattуу kılgın. Ulu kılgın. Murat bir tazim kanday? Bu dünyada Peygamberimizdin atın jogorу kılgın. Dinin üstөмдүү kılgın, şariatın tübölüktүү kılgın, ahirette bere turgan sowapты ulu kılıp, jana Muhammed aleyhisselam ümmetine şafaat kılуучу kılgın, jana makami Mahmud, ertege kıyamat günü biröge gana uşunday bir martaba berilet, makami Mahmud dep koyatany, anu vasile, bu Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a gana arnalgan, mına oşonu bergin degen manide deydi. Anan ve ala ali Muhammed, Peygamberimizin alisine, üy bülösüne degen söz. Jubaylarına, baharına dağı biz salavat aytabız. Biz salavat aytabız. Albatta bu yerde ümmet icabaga da girip ketet deyt. Qanday bolgon çakta dağı inneke hamidun majid. Albatta sen maqtooga layıqtısın. Hamid degen maqtooga layıqtısın. Majid Allah Taala ulu. Allah subhanahu wa ta'ala al ulu zat. Bil majd ve huve kemalu şeref vel karam ve sıfatil mahmuda. Demek Allah subhanahu ve ta'ala şarapattı uluktun, berişendүүлүктүн kamalına, mınake uşunuğa sıfattalgan ululuk Allah Ta'alaga gana. Jana Allahumma barik ala Muhammed de aytatabız ya Allah Muhammed aleyhisselamga berekеңди daim kılgın. Zid ve adim ma ataytahu. Emneni Peygamber Muhammed aleyhisselamga bergen bolsoň, jakşılıklardan, şarapattуулuktan, sый urmattan, oşonu köbeytkün, jana ulantkın degen söz eken da. Allahumma barik ala Muhammed degeni. Mına ketuganda. Bu rivayat Sahih Bukhari'de gelet, jana Sahih Muslim'de gelet. Abu Hurayra'dan da bir rivayat var Sahih Muslim'de. Aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Man salla aleyye vahideten sallallahu aleyhi aşaran. Kim bana bir salavat aytsa Allah'a 10 jol aytat deydi. Qarаңыз, Peygamberimiz ne deyip atat? Bana bir salavat aytsa ağa qancha jol Allah qaytarat eken? 10 jol. Qana aytaylıçı sallallahu aleyhi ve sellem. Dağı sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tafsir İbn Kasir'de gelir. Allah Taala her bir insanın bu iki erini, iki perişteni dayındap koygun. Allah'ın işi tolka salavat kalken. Tilden salavat çıkkanda alat eken dağı Peygamberimiz şahrına Madina kalıp arat eken. Peygamberimiz aytatken palançanın balası palança sizge salam aytты deyken, salavat aytты deyken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin salam salavatınızga mınanda жооп берет tuğanlar.
Бул жактан дүйнө боюнча айтсаңыз периштелер аркылуу